ଦେଇଛି ନା କଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଔଷଧ। ଆରେ କିଏ ମୋ ଔଷଧଟା ନେଇଗଲା ମତେ ଦିଅ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି କଣ। ତ ଚାହୁଁଛି ତୁ ବୁଢୀ କେମିତି ମରିଯା। ଦିଅ ମତେ ସେ ଔଷଧଟା ଦିଅ। ଏ ଅପା ହେଇ ଦେଖ ଏ ବୁଢୀ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ପକେଇ ତୁ ଦେଖୁ ବଢିଆ ଭାଇରାଲ ହବ। ଆগে ଏ କଥାଟା ବୁଝି ସାର ତାପରେ କରିବୁ। ଏଇ ଔଷଧ ବାବୁ ଏଇ ନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଲୋ ନେ 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 यार यार को बोले यार ने भाई ने हां सीधा 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 आलो 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 ने लो ने आपा मार को दिया वो कौन बाबू है प्रतिशोध तो स्वामी ভিতরে বাবা বাবা এমতি ছটপট করে মারছে না তু বুড়ি আজ সেমতি ছটপটাই মরিব মরিব বে বুড়ি তো देखो बाबा तुम संग थे देखो तुम योग्य बोझ माने तुम करे अन्याय किंतु प्रतिशोध नहीं मार गोटे दिया गोटे पछू आउ हां मार साली छतरी सोला मालाई पेटी भिलियन रो तो मेडिसिन दे सारे कथा हवा को मालाई पेटी भिलियन डायलॉग को तो एते साहस मते मारी पेटी भिलेन करू मो भौणी की ठिया गुटा पकेबू ए सोला ए कोन तो भाग्य भलो तो भौणी खाली ठिया गुठा पकेइची ताको कह म आखिया गुरु पळेई जीव न ता फोड़िया को उपाड़ी करी तंदूरी करी खाइबी দেখুছ রোহন এ বাড়ি খেলো সাহস কেতে দেখুছ হবরা মতে ছতরি কইলা তোতে সোলা কইলা হই রে বাড়ি খেয়া পঠাণ তুম ঘইতা তুম ভাই কি সোলা কইব मत घोइता कले संभाली परिबू हेलो तू ट्रैक्टर हेले मु बा डंफर मुह को लजा नहीं तोर घोइता कोठी हेबे तोर कई घोइता हेबे काई हेबेनी जे तो घोइता हबो से गोटे गृहपालित पशु होई रहिबो तो अनैलु से साहू बाबू जो टपिजु से तो पेंडाल पर जा करछ तू गला गाधुआ घरे भी चलेउछु हाय फ्रेंड्स वर्तमान मु गाधया पे जाउछि आपण मान जदि वीडियो टी शेष पर्यंत देखिबे जदि भल लागियो ताले ओटे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे घंटी बटन को बाड़ाई देबे कोड़ा गलेछि भाई देखंतु मु ए साबुनटा यूज करे आपण माने भी यूज करंतु देखिए आपण माने यूज कला परे दुनिया कहबो प्रथमे आपण दुनिया कहबो प्रथमे आपण कोन सुपेरिया भाई आईटीसी आ जो बाळापळा कर किछि बाळापळा घरलेई दोछि बाळ ये बाळर करिश्मा आ आदिवासी तळ नो जस्मिन तेल तो गुटिके लज्जा शरम नै हेलो ए तू कइता टंका पई गोटे घरर बहुत तू तो से माई फाई देखै कि इंस्टा करी काई छाडुछन সেইতি পাই তো মোর বহুত ডিমান্ড কাই কি না মু ইউটিউব क्वीन ना मो ভদ্র कौन मु कहबी तू को जानि पाइलु को কই কোন রই গলি सुनु तू जहा जानि पाइलु तते ठीक से या क्वाज तो मोह को टिके लज्जा नाही हेमी चमकी पडुछु कांदिबा तते कोन कोआबो जानछु ना কোন কই যাব तते कोआबो दारियाणी छतर घाई पार बोली अपसंस्कारी घोइता चढ़ी पंचा ओडिया रे बे आरटा कहबी पागा कुकुर कामुड़ी ना बिलो सार पानी तोर बाजी तो नहीं बिलो सार पानी बाजी फाइना चल लागे गलगल लागे कुंडे हे लाणी चल लागे गलगल लागे कुंडे हे लाणी बिलो सारा सारा पानी बाजी दैट्स फॉर कुंडे हे लाणी तू तारा कुंडे दो तो लुगाई कौन सब कथा देखो तुम हां
ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତୋର ହଉନି ନାଇଁ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା ମୋର କିଏ କୁଣ୍ଡଉ ହଁ ତ କୋଉଟା ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଆମର କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇ ତୁ ଭାରି ଭଦ୍ରୁଟା ନାଇଁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତ ହଁ ଆମ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୁ ଭାରି ଭଦ୍ରୁଟା ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଆଉ ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରହି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କହିଦେ ତତେ କଣ କହିଛୁ ତୁ କହ କହୁନୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଏ ପୁଅ, କଣ କହିଲ ତମେ ମୁସଲମାନ ହଁ ତାମାନେ ଇଏ କଣ ସେଇ ସହିତ ଇଏ ସେଇ ବାବର ଖା ଏଇ କହିଦେଲୁ ରାଧାରାମ ତୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଆବେ ତୁ କଣ କହିବୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣ ତୁରନ୍ତ କହ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଆ ଭାରୁଆ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ, ଇଏ ମୋ ରାଧାର କଣ କରିଛି କଣ କରିଛି ରାଧା ପାଖରେ ବାୟା ପଣ୍ଡାର ଅଭିନୟ କରି ତା ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ଏଇ ବାବର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଏଇଟା ନାଇଁ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୁସଲମାନ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୁସଲମାନ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ଡକା ଗୋଟେ ସୈତା ହେଲେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ହାରାମଜାଦା ତକି ଖାକୁ ବିକ୍ରି କଲୁ କାହିଁକି କଣ ରହୁନ ସେ ହାରାମଜାଦା ତକି ଖା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେଇକି ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଡିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି କହ ଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମାଉସୀ ତମ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ ତମ ପୁଅ ବାୟା ପଣ୍ଡାକୁ ମରଣ କରିବାର ହାତ ଥିଲା ଏଇ ବାବର ଖାନ ଇଏ କଣ ସେଇ ଇଏ ସେଇ କଳା ପାହାଡ ମାଉସୀ ସିଏ ତମକୁ ଖୁବ ମାର ମାରିଛି ମାରି ମାରି ତମକୁ ବେହୋସ କରିଦେଇଛି ମାଉସୀ ତମେ ତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲୋକ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ କହିଲ ମାଉସୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈତାନଟା କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ମତେ କଣ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏ ମାଉସୀ ତମେ ଏମିତି ଜମା କାନ୍ଦୁନ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ତମ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ନେଇ କୋଉ କଲିକତାରେ ବେଶ୍ୟା ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦବ ଚାଳି ଛତରି ଜାଣିଛୁ ନା କଥା ଚିରିଲା ଭଳିଆ ଚିରିଦେବି ତ ଏଇଠି ତୁ ମତେ ପଚାରିଲା ମୁଁ ତ ରଖିବି ତୁ ଶଳା ପଠାଣ ଆକୁ ନଉ ତୁ ମତେ କହିବୁ ଶଳା ତୋର ଆଲ ପଟେଇ ମୋ ଭାଇ କମାଇଲୁ ମୋର ଏତେ ସାଥ ହେଲୋ ଶାଳି ଏଇ ଶାଳି ଦପଟା ନା ଗୁରୁ ହବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ମତେ କହୁଛି ଆଗ ଆଗ କଣ ତୋର ଛୋଟ ପଛ ବଡ তোর কল হবে তোর କଣ ওর মা তাকু ଏମିତି କହୁଛୁ রোন রোন সে ভৌরি কি মারছে মা তাকু ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମାରିବନି রোন তু খাও তু ସେ ମାରିବନି সে মারি যে মতে তো তাকু ন মারি হ্যাঁ রো রোন মা তাকু রোন তু ভৌরি কে এই এই ଶୋଇଲା ଯା 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 ତାକୁ ଦେ ଖଣ୍ଡ ଦେ ତାକୁ ଦେ ଖଣ୍ଡ ଦେ ବାବୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ନା ହଁ ମା ସିଏ ପଳେଇଲେ ବାବୁ ତମେ ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ ନା ନା ତମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବାବୁ ତମେ ମୋ ଝିଅ ସୁନାକୁ ନବନି ବାବୁ ମୋ ଝିଅ ସୁନା ହଉଛି ମୋ ଆଶାବାଣୀ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ବାବୁ